Ilizwe leMelika lithi lingakhohlwa ukuthi sokufakwe isikhathi esitsha sokungena kumncintiswano we-2019 Diversity Visa Lottery owaziwa ngokuthi i-Green Card Lottery. Umncintiswano lo uzavalwa ngo-8 AM Universal Time ngolwesithathu mhla ka-22 ngoLwezi 2017. Bonke abantu abangena kumncintiswano lo kusukela mhla ka-3 ngoMfumfu kusiya mhla ka-18 ngoMfumfu lonyaka kumele balahle amaphepha abalawo. Kumele bangene kutsha kumncintiswano lo ngokuya ebulenjini be-internet kukhasi elithi dvlottery.state.gov/ ngizaphinda njalo dvlottery.state.gov/. Wonke lokhu kwenziwa yikungasebenzi ngemfanelo kwemitshina ye-Department of State. Isilungisiwe yonke imitshina eyayingasebenzi ngemfanelo kwaqaliswa kutsha uhlelo lolu mhla ka-18 ngoMfumfu. Ilizwe leMelika liyaphinda njalo ukuthi umncintiswano lo uzaphela ngo-8 AM ngolwesithathu mhla ka-22 ngoLwezi 2017. Ilizwe leli lithi lizakhangela kuphela abangene kumncintiswano lo ngesikhathi esifunakalayo. Lahlani konke lokho elilakho okubhalwe ukuthi confirmation number elazithola lingena kumncintiswano lo kusukela mhla ka-3 ngoMfumfu kungakafakwa isikhathi esitsha somncintiswano we-2019 Diversity Visa Lottery. Abafisa ukungena kumncintiswano lo ngenani ebulenjini be-internet kukhasi elithi dvlottery.state.gov/. Ngizaphinda njalo dvlottery.state.gov/ lilandele konke okufunakalayo. Linanzelele ukuthi akula mali efunakalayo ukuze ungene kumncintiswano lo. Akumelanga umuntu oyedwa angene kanengi kumncintiswano lo.